Pozdrav svima. Često se čuje danas da ljudi kažu, i to dobri ljudi, empate, ne osjećam se da pripadam u ovaj svijet. Kako da se nosim s tim? Pa evo, samo da dam jedan dobar prijedlog. Tako je, ako se ne osjećaš da pripadaš u svijetu kojeg si dio, onda gradi svoj svijet. Program Pospremi glavu za samo napredak, u tome je efektivan alat. I to su mnogi tome svjedoci. Isto tako, često se čuje, ne znam koji je smisao života, nemam smisao života. Često to znam čuti od ljudi dok se ne otkrije što ih muči. Pa samo da kažem svima onima koje to isto muči, a nisu još u programu, dok nemaš smisao života, nek ti smisao bude da pronađeš smisao svog života. Nek ti tada smisao tvojih dana bude da gradiš smisao svog života. Veliki pozdrav i čvrsti zagrlje ohrabrenja svima, dragi dobri ljudi.